Honorable Speaker of Legislative Government of Meghalaya, Shri Medba Lindo, belong to the President of the But ikiweki rioramba ki ba layadan lang hangi kembanyong yenu nasoban ang play ki baro hangi riorando I ba sunshine mari ibalong ikan di pi using circle na ang play ki baro ang play isa ba kila ayana kadikor kala bandang hakali ka hall but facilitate ena kadno da instrument of crowd kila kumam ena or kajingalation ta jana shite ba ron ba aha kata Henry Gaswat Department Commission na yemo ena kila pili kala kalenti ko babiang ngalala banyo ishinta bal ilayo ilalang kujingal jo tiga nu ada instrument of crowd tiga ay play kenpang yang kenmon hidupi hari kuor bala kenmau yang berbentuk kurang hari kuor dan ada instrument of crowd nga ay kajing kerpu kedok yang mereka sayang hidupi boleh menyelam mereka puas nga snow ban kenmau ni ba isi mereka lindo ila wan ban ay play yang berkit yang syabang ni ya ka Turkey sa double instrument berka ba pila mo jadi jangan itu sini apa pimane program penuh course pio facilitate yang national pio minta huntam makan kapor yo ini burung ru kejo kapor pio facilitate na so bridge bon ya jingle dekat pi an siena ti untuk ketinju taman air burung ya saya pi ba ke bok yang ba kenangnya itu kapor dan train untuk apa kami ada di pada hari ini ha